Hello, Tuni Kuki Sin Bezose, Nabon Taven Liam Nehivin, Tuni in Zong, 18 April 2026 in Zong. Igam sung tilso ho hin say within. Tilso dang ho hi poimo hutita poimo bi isen akisapun hi chun poimo kisa ho Kuki Chate I het diva poimo ho hin say within. Zan hilanga jong chu ima anakisai tapo in ahin la Tuni tilso ho bang hi akisai gang lawa hi la chun inampi sunga hi misunderstand kit ding ti chu thil hi het hil na ahung tiang lahin thu a ko na hi I chanham khat hung so sang thei ji a hi ja chu Tuni a hi chi chungchang thu hi I het wa theina diwin gang theilam pena update ihin bol a hi in NSN IM hole NSN Eastern Flank ho kikap to na in civil khat athi eti in civil khat thi pa jong hi akisai da na chu a hi le ama hi naga regime na ko na retail khat a hi ti jong hi mo a hi in hi chi thil so hi TM kasom Ukhrul district sunga thil so hi in hi chi chung changa het thiem na diu le mi pi hon tu le tu a hi email ma I chen KHOMPI ho hin azat na hi thu aso a hi in hi chi ho hi e ho be in het hi lo na diu le ipan na pau hi khatna ipan theine diwa chu hilchet na in bol god dewa hi amas sapen in MAITHEI gam SUNGA belo han MAITHEI gam SUNGA jong hi chi MAITHEI CM pa jong hin zan hi a chu Ukhrul district lang agavil a hi in hi chi Ukhrul district lang agavil na a jong hi center a ko na thudo hi hungjing a hin aji chu 2027 na hi election hunglung ding a hi in hi chi 2027 na election hung ka a hi Central government hin agang theilam pena BJP hin Manipur gam sunga thilso thil dan ho hi suthip hanlang mi pi hin ta san na hin nei theila ti a hi nasata MAITHEI CM pa jong hi pressure a bol jing a hi in aman media ho hi nga anaseina a jong chu anasei dan cha hi la Manipur gam sung hi tu le tu hin sensitive ta a hin ala in ti chu a boina hi thil neu chaung so a jong le thil len ta hong so pai jeng thei hi chi to bang din mun khana cha umin hi jong le law and order wang hi control Kibol a hi tai ti a hi thu thot na anaboli ti jong hi mo a hi in chule aman a sei be kit na chu a hi le Manipur gam sunga Boina mun choma umin district choma jong kina na ki Boina za chom hi umin hi jong le hi chi ho jo se hi dialogue a chai ding a hi sei khoma ki ho khoma chamna sim ti lawa hi hita gal kap a hi lo la Boina sim ja a hi I macha chamna hunglung lo ding a hi ti a chu zan hi Ukhrul district langa anachin a jong chu holim na a hi chi to bang vai ha na ho jong hi anane ti jong chu mo a hi in masanga pa na ken kana saitan Kuki Chate hin gal dei hi jong lew han tu le to ai mi zo sin Kuki Chate hi gal dei mi a hi ve hi ti khuti ti a hi aza za nai se wa hi na hin la Kuki Chate hin gal dei hi jong lew han gal inei tho de wa hi ji nam tele gam nei hi vin I gam nei na wa hi ki vai hop na inei lo wa hin e ho thu nei na ei ki pelo a hi ja chu hi chi thu nei na inei theina di wa chu min igam ahin chu ting le ki Boina gal kiti chu hung pei ji ahin hi ji chun Kuki Chate dei hi jong lew han hi chi ki vai hop na tum inei to ka wa hi galin Kuki Chate adal ha lo ding a hi ti chu a hi in hi chi to panga chu tu le tu a jong hi hem chan hin mun tina a che na zo se district ho zo se na sei chu a hi le mun tina hi Boina izat jong le hi chi gal a hi in Boina ho a hi in ki tha to ki mat to a hi chamna lo ding hi chamna ki ti hi to khoma sei khoma khat la khat ki het thim ting la bo hin chamna hung bep ding a hi ti a jong hi thu pho na anaboli
ti zong chu mo a hi in chule zan hi anakal son na a chu Thangkhul na galong hon zong point som le li lang hi demand ana bolovin memorandum hi CM pa hi nga hi anapelu no vihti ahin hi chi point som le li anapi na la wa hi ei ho Kuki Chaten iga het thei diwa khat chu a hi le ama hon a seina wa Thangkhul area a highway ho hi safe ta Thangkhul Chate ho nom ta lam hla theina diwa safety guarantee security ne pivin ti hi point khat na a hi in chule Thangkhul gam sunga Kuki Chate thei loading illegal thei loading ti hi ama hon hi chi jong chu eho no mo hi ten da jong le han agam hi ke ho a hi ti jong le han ama hon ei sei dan wa chu illegal dan de wa ei sei jing a hi ni ji chun hi chi ama ho gam kai sunga Kuki Chate thei loading chule Thangkhul area dunga hi SOOKM ho zong koi thei loading hi ti ho point zat he na gol ha wa point som le li lang ana gol ha wa ta chu CM pa he ngai demand ana bol wa in CM pa in jong hi chi demand ho chu assurance api in hi chi ho chu ken hin ngai tong katin I bol de wa hi ti a jong hi thu phun na ho kitip na ho zong anani ti zong hi mo a hi kit ne hi aban le Tuni thil so pen chu hi chiwa jong he ki sein ex serviceman khat akikap li e ti a ki sei ama hi amuna thiden jing a hi in militant suspected militant ti a hin ginmo thing noi hon aka mo hin ti a hi in a hin la anoi langa article ho chu phateta isim su ke nai le Kuki militant ti zong hi azau sa ke no hi che ho bang hi event na hi le tu lai media ho zong hin I macha approve lo a hi lo vai le a base lo hi la base list ta a hi again cha no hi thu mo sei jing jiu hi che to banga hi thu so ki ball paging a hin anoi langa chu isim su a hi la chun a bona narrative a hin ko dan chu a hi le Kuki Chate ngen hi ango dana hi thu ki sei a hi in hi ji a chu eho social media dunga jong hi tu lai hi azat sei loi umin akipa loi umin a hi lo la lunghan loi umin hi ta hi thu ki so a hi in thil iza kai hi I macha approve lo tu lai chu thil khat aso a hi le evidence ngai chat a hi ta hi chi Thangkhul gam kai sunga Ukhrul district sunga hi chi to banga Thangkhul ho ki thana chunga hi Kuki Chate to ki boize a Kuki Chate ki mo ngo thu a hi in I macha approve zong lo hi chiwa hi evidence mo ngo umeti a seina ding zong I macha lo a hi in hi ji chun Kuki Chate ching theo hi ten vai hop dan ho thu sei dan ho pa hi I thep mo angai ti hi I het theine device se wa hin hamasa achita 29 March 2026 ni athil so ho jong cho ho hin I hei mai theo a hi tai a hin la Tuni chan ge Thangkhul hon a hei nai lawai hi chi hi iga het thei di wa chu NSCN hon NSCN IM hon NSCN Eastern Flank ho hita chu mili anathaw a hin hi chini a hi chi anatha ni wa jong chu ama hon ana sei jing wa hin hi chi athu ki holding athu hoita ki holin tin action kila tho ding ai ti a hi thu phone anane yo hi ni chi Kamjong district a thil so a hi in a hin la Thangkhul dominated area ho a chu nasata ki phinna ana umova milham hon jong ki phinna anane yo a hi in Tuni thil so ho bang chu Thangkhul hon ama ho pawa aji na ho jong hi chiwa hi sa pawa translate ki bol ho jong a hi in hi chi ama ho pawa seiwa ei ho paw telhan ku ki pawa thado pawa hi chiwa jong hi translate ki bol na khat a hi hi chiwa ama hon a sei paw he a hi le tu hin khanu thot kiti ho ogin a kona ahung ki seida na cho hi le Eastern Flank hon Kuki ho gari a hi sa win
gari li hung lai ho chu anaka movin ahil hichiwa chu Thangkhul ho Kuki ho hitalovin Thangkhul ho mama an hi khavin ei ho ka hi tai Kibol diu hitam ti a jong hi thu phun an bol ve ti ho jong chu mo a hin ho hi thil khat I tu jong le posot thailo te gel sot thailo te hi vit separate administration kiti bang chu I thum do vai le I khang ova ipui pa itu cha khang chan ge ya jong ding a hi tain hi chi in del na wa jong hi kum thum jong thing nai lo wa tu a hi atha siloi ata san lo loi hi ta chu kidim se na isopi isangam thisan izat long hitam hi chi ho jong hi I hei gam a hi tain a hin la Thangkhul hon Tuni chan geya ama ho mili kitha na chu hei nai lo wa Tuni a hi a phat chenga action la ding dan ho hi to go nei jinga rambai tengol ho to ki tho kho ma hi ta chu pan ala jing wa hin tu le tu a hi MAITHEI gam sung chong na sata boy a hin hi chi ho divert ball theina dinga hi tu a hi Thangkhul le Kuki su to na ding te a chong hi pan ala jing wa hi in hichiwa hung ho chu Thangkhul ta ho jong chon phate ta bolo hen lang hile hoi ta a khol theu chula hichi hung in khochi a hi in ti chu a het theu a hi na hin la tu a kiging mo hi ama hon hi ta hi seu jong le MAITHEI ho hlang pia chu MAITHEI ho gin mo na lin ta a hi ti pa jong hi het theine device se wa hi in 29 March 2026 a thil so pa jong chu ga nong vet lo han mi pi lunghang hon Eastern Flank mi li akitha je a mi pi lunghang hon hita hi NSCN kem ho jong anabuluwa a office ho chan ge jong an hal ha piu hita hi kiphin na neiwa mili ama ho alung han na pau hi tu ni chan ge ya hi dai nai lo a hi in hi ji chun ama ho ki ka boina a Kuki Chate iga ki je kha ding pau hi na in zo khat le mi pi hon social media dunga ai hoi thu sei ha novin hi chiwa mi ngai ma a hi la vai le thil di lo ta inam pi ki pal theina ho I sei lo di vin jong avela e hung ki tem ke no ven hi china chunga chu Kuki kiloi khom na tu le tu a CSO dinga lien pe na I gelo Kuki Zo Council ama hon jong clarification khat ahin bolovin hichiwa ama hon KZC in clarification ahin bol na acha hile hichita banga baseless ti chu di lo ta a imacha evidence lo ta a Kuki Militant ho ki involve dinga hichiwa Ngoh na Kibol pa hi kei hon su then na kahin bolovi hichita bang Tuni a ki thana ana TM Kasom Village Ukhrul District Sunga Thilso na chunga hi Kuki Chate aki involved now I macha lo a hi a group ma hi han individual a hi zong le hi chi incident a hi chi thilso a hi Kuki Chate azaw now a poi ke ho ka zaw kha po vi ti a hi Kuki Zo Council in zong clarification su thin na lekha ahin so ti jong hi mo a hi kinin tu le tu a hi MAITHEI le naga ho hin a phat chenga hi thil khat ahung so po wa hi le Kuki Chate Ngoh na ding a hi lo le Kuki Chate thimo chan sa na ding jing bo hi to gon ane wa hi in hi chi chun KZC in asai be na a chu hi chi to bang thil so na chunga I macha hol chil lova I macha a base evidence lo hiela a ground level a phateta a hol to lova Kuki Chate ki mo Ngoh jing na chunga hi phamo kasawin Ukhrul district gam kai sunga a hi lo le Ukhrul Thangkhul area sunga hi ke ho Kuki Zo Chaten hi chito bang thilsi bolding to gon ho jong kanei khapovin group hi hen mimal hi jong le hi chiwa hi Kuki Chaten hi chito bang na to ka bol now I macha pon a hi thei le KZ scene tu le tu a social media hi hen a hi lo le media house ho hen civil society organization ho hi hen thu so za chom choma Kuki Chate
Ngoh na Kibola verified imacha lova athudi pa ipihamti hello hela publish imo bol pau hi Kuki Jo Council in demna sangta ka bolovin kei ho hichi incident hichi thilso a hi Kuki Chate kazau po veti hi su thena kahin bolovin media house on jong ahi theya hi le misinformation ho hi the thang loading in avelin tipna kahin boli tia jong hi Kuki Jo Council in jong su the na khat lekha ahin so do veti jong chu mo ahin chule Kuki CSO working committee Ukhrul district langa ko na jong condemnation ahin bol kit noven hi chewa hi blame game bol daute khat la khat kingo to na ho hi bol daute aji chu hi chi Kuki working committee hon jong hi chi to bang ngo na ke bol ho hi kei hon jong phamo kasawin di lo ta a Kuki Chate ngo na ke bola Kuki community su min se na ding le evidence lo hela kei hon chamna a hi lo vai la khat kilung se ta chen khom ding ka ngai to laiwa hi chi to banga TM kasoma thilso je a Kuki Chate ngo na hung ke bol pa hi phamo kasawe ti a jong hi ama hon thupon ana bolovin TM kasom hichiwa thilso pungni leke la a thilso hon chunga hi hichi hi internal ti so ama ho sung Boina NSN Eastern Flank hole arambai tengol ho thil bol je a hichi to bang thilso a hi in hichi chunga Kuki Chate kingo na hungki bol pa hi no mo kasale vi ti a jong hi ama hon thupon ahin bol vi ti hi mo ai ke ne hi Kuki CSO working committee hon jong tu le tu a hi chi to bang thilso na chunga Kuki Chate azaw lo dan le mongkot che pu a thil hi chi to bang thil so a atem hung ke bol kit na pungni le minute som thuma hi chi to bang TM kasoma thil so je a Kuki Chate kingo a mongkot che pu pung li le minute som li la a attack hung ke bol pai kit jeng ho hi thiemo kachanovi ti a jong hi Kuki CSO working committee hon jong thupon ahin bolovin hi agang theilam pena aphat chenga Kuki Chate dandi lota kingo jinga etem ki bol jing na chunga government in jong agang theilam pena panla hanlang hi chito bang misinformation bol ho jong hi holdo hanlang got na piu hen ti chan ge a jong hi ama hon athu movin chule hi chito bang thil so a ti til hen TM kasoma thil so je a thina limna anato ho family ho zo si ke hon jong again thei a san ho katho pi win hi chito banga thudi lo ta ango na ki bol ho a hi lo le thu so di lo ta a thu so bol ho jong a hi the ai le ngaw hi ti a jong hi tep na ana bol ve ti jong hi mo a hi kin en he zan hi a jong chu Tamenglong district langa hi rong mei naga leader ni accident anato win ama ni jong anamo lemi ti jong hi mo a hin ama ho hi mi nga lang to a hi in gypsy khana na hleina wa nge ta chu lam langa ana hlei hlawa mi ni ana thia mi thum hi na sata kitong kha hi ti jong hi mo a hi kit na hi apan kit le e ho nam sunga sei lewan 2027 ahung lungding election chungchanga ki got na ho jong hi umpan kit a hi ta in tu le tu a jong hi Kuki Chate ki got na phateta ineu angain ipil theu angai tan mi political group joina mi thu mi noya ding ho hi to got inei lo deu a hi tai Tuni a jong hi KNA ham a hi lo le KPA ham hi che ho hi phateta I ki form to wa phateta I to sot lo wa hi le inam sungova I thunei naw a hi lo le I ha na ho
i ei ho i hat na pau i thu nei na pau ho zo se hi i dignity pa hi midangen ei control zinga hi le inam sungova hi boina jing ding a hi zi chun jan hi a jong chu KPA hon election anatha bolvin hichi election na a chu a result ho jong a hin phongovin KPA leader hen na anabol na wa 2026 apana 2030 chan geya analam kai ding ho hi phondo na ahin bolvin president dinga hi chinlun thang MLA singat constituency ama hi president dingin hlendo na ana hi in aban le vice president dingin kimneo hang sing cycle MLA ama hlendo ai kinin general secretary dinga hi son min thang dongal a hi in joint secretary dinga hi NJ hauneu baite a hi in aban le secretary finance a dinga hi hem kholun to thang treasurer dinga hi Gracie haukip a hi in information and secretary dinga hi lamgo thang chong loi ama ho se hi KPA leader 2026 apana 2030 chan geya eilam kai pi diu ama ho se hlendo na ana umeti jong chu mu a hi in i leader ho ga veleu chun i he sa saw jong MAITHEI a hi in mi khen khat hi tu chunga KPA leader keu hilova mundang danga leader ho jong inamu ki deu jong kata san aji chu e ho nam sung hi ikito lo na pau khat hi chi a hi in leader ibol wa hi jong le leader khanin organization choma leader tu muntina amin zaw thei na hi chi to bang chu hi bin holam kai khat jong chu politics a pangjing politics leader khat jong chu ho bung sunga upa ham pastor ham khatna kai jing thei ti ho bang hi e ho nam sunga system pa hi adi lo dan hi chi ho hi a hi ji in hi ji chun a hi thei ai la kanam mi te ho khatna lam kai khat itu wa hi le ke lam kai panna ke organization hin ipi tup le doi anei ham hichi kato ding dol chu ipi ham hichi pa chu he na ba hichi pa bo chu focus i bol de wa hi khuti lawa holang jong focus ki bol politics lang jong focus ki bol leader a ki pang holang jong leader a ki pang mun tina leader ai hung pan tengole thil i to ding dol pa chu kitong do theilo wa hi izi chun a hi thei ai la kanam mi te ho mi khanin organization khat wal hi vai hop da theilo hen inam sung khang to ding ai hi chi chu hi ta lo vai ho hin mi khanin organization thum le li hin nei tengule igam sungu wa ki vai hop dan ho jong hong boya ina to ding dan ho jong na to ding banga kitong do zo lo wai ti pa chu iga sei phong thei ki no hin tin hi chi chan chu tu ni 18 April 2026 ni a NSNIM le Eastern Flank ho Kibol na Chung changa Kuki Chate izau po vi Kuki Chate Ngoh na Kibol thu a hi in hi chiwa hi I macha approve ding a hi lawaile evidence ding I macha aphot chit na umlova Ngoh na I Kibol na chunga hi inam pin jong phamo ki sa in su thin ho jong anei vi hi ji chun mi pi hon jong social media dunga hi mi ngai ma thei a hi lawaila aza za sei lovin inam pi ki pal na thei ho a kona ki kang seo te ti chu he thei ne dewa iga phon theu hin tin Tuni Kuki News hin ve a hin ngai lo zo si na chung che win ka ki pai na bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw hen